Wala da uba SDR lengdo rengkat kenang buat gejung kilamino na kaseng kongres bandung kaseng UDP. Hani kini kejeng mi kejung ki kam semlala setiapan pendu ya kaseng kongres sapua soyong. Kini kalapau ke jalang jong tikan ngut kini ram dekat kongres rengkat kini tok khobor Haslang Press Club hakah nyu tarik ujeliu arajat arbuah. Soyong kila disofna ten le jongi ba tu ni hong ba dia ngai kendulan ba tak we kijumut ni rai lang ban min shim ban pet mai biang ba ban pet kim biang ya kebak bisi kam kebak bisi ane tre chmat hani soyong ka si ten le jongaru ya matahi ngakloi ban ya trelang ban ban peniso sia ka bisi haplo soyong blok nang ban klaim ya tikram ba kan di jongi bani sasei hakni ke dikjon agak lain. Ya dan arngur laingut ki bawan banyak kendu yang ni kinong kitkam jong ka blok kongres re ngimpat la atau ngimpat la jong ba we ban wan ni kata ngin da bisa ni wan jungi ni kalong kadi kajing pemena ya baru unit disetel jong kesoyong konstitusi bat ke MPCC kala disol no ya kesoyong blok komiti kumjuru ya disetel jong ki bentar ke MPCC kala tung no yang akum u presiden acting presiden kat kum ka orda bat ka makaba kadau ke bawah ke MPCC ka disol ya kinokit kam ke beren kumbang latim deng baki kubor ba ICR indo uladon ke jingmu benrung no siapa UDP bat halot kata kisaki ki babian ke MPCC ke lekot yanga lembat iki perlok di jonga ketikir nun ki jongi nilai kliu jingmut namar nak aliang jongi la dadak projek upaya we kandidat kumta hadir ke jingnya selok ke MPCC ke tuno yang akum ad hoc presiden haka saun riu aja afwa hadir ke jing tung MPCC yang akum presiden kum ad hoc presiden minin kami nila penlong we jingelang apa mau meram nila tung ya ke we ka ad hoc komiti dekat berperkat nyisim ya karai berkhot ya circle unit ibarim bat ke kongres bertingkat ke kongres halo kata nilai berkhot yaki hak meeting ke banlong hak arsan tadi ndriu arjar fuar hasoyong memeram hak pos pebujing stem ya kumta kerpat ya baru ki presiden sekretari jong ki circle ki badan hak sako tamne duna kinjawan knang namar hak te kesni ni sim ya kara ni kong banjit suwa ya kinong kitkam hapok kasinong soyong blok kongres komiti nang ba ninjo ya kejing pensken na ke MPCC lengba distrik hadir kejing pensken ni saya no syakmat ban penjar ya ki unit bat ki circle